soifua, whaftaifo I ua toi whenua I mai lātou tāmalanga atu I le whiawhianga o Kirisimasi. So I hope you all had a fun time with your families, and it's good to see all your faces back this morning. Today is the last Sunday of the month, and our scripture reading comes from the book of Psalms, chapter 148. So this Psalm 148, it says all the authors, those who wrote this book, they were all thinking that this is an invite to all the creatures, the humans, everything that was created by God. This is the perfect time to give God the glory and the thanks for everything that He has done for us. So everything He has created, all the authors invite everyone to give glory back to God. So we'll Fili Laloulu tu se lau whāmalu. So not only welcoming us, I also welcome those who are watching us, our families, on our live stream this morning, and those that will come on, during the week. Thank you for joining us, and we welcome you to Second Samoan. Also welcome our families from Hawaii who are able to join us this morning. Welcome to the Second Samoan Church, Nunu and Wailika. It's good to have you here. So, ole tusi whiwhinia se la salamo se la whāwaru. Ia o tau vivi I atu ia Iova mai le langi. Ia o tau vivi I atu ia te ia I mea maualulunga. Ia vivi I atu ia te ia o tau wana angelu umalawa. Vivi I atu ia te ia o tau wana auna umalawa. Praise the Lord from the heavens. Praise Him in the heights above. Praise Him, all His angels. Praise Him, all His heavenly hosts. Emmanuel Tapwa Ingan Nitael. I
You are the Holy God. You are the living God.
Let us pray. O paula menei le li o mātou langona fo ile iai o la fio. A mātou te pena la mātou tapo inga I a te oe. Te tala mai lo fina ngalo. Tō mai le pui pui o la fio. Mātou te o atu ia I le nganga malfa maoni te tawai. We've carved out this particular space and time using words, our emotions, and we ask that your Spirit come and help us worship you in truth. Lumato talo na ala tu swafo Yesu Kiriso le li imarfaola. Amen. Tato amata nei sounding a pese o samia lo fipese lei o me uma. Thank
Le tua sinsili e se le tamale alo malenganga pa ia. Te le ingoa e whasuafa ina aila o fio. Awa mātou tamaina oe wa oeolo mātou tamaa. We've so swani mai fo I o mātou vai vainga. Whapeo na whingatau na mātou o atu I o mātou tamaa. Fili Laloulu. Whapena na mātou sisengi mai a te oelo mātou tamaa Fili Laloulu. O mātou tau tina ina fo I oe a wae whapeo na mātou lata I o mātou tina. Whapeo na au mai le loto o mātou tina I a mātou Fili tino. Whapena la o fio na au mai lo loto I a mātou. Whingo fifo ina mātou o atu I a te oe. O le whatau sunu I o le amio tonu o la o fio, whatasi ma le tuu wa wanoa o lo walo I Yesu Kiriso. O leo mwhai ina mātou o sia e kalesia I o mātou fo I tupulanga. E iai fo ile nei au lotu I le mea nei. O mātou o mai o la mātou masani. Le fo mātou tau mai le tua susā le nei tau sanga lua whelua sifurfa. Le vi inga I la ufio e le whaai titia. Watu le mātou whaafitai le mātou whaatu e. Watu le mātou whaamanu ma le whaanetanga I a te oe. Wa o mā lia le tau singa I a mātou. Of all the places we could be, we find ourselves on these hallowed grounds. In this particular time, it's the last Sunday of 2024. As we reflect back on the year that has gone past us, we are grateful. We are grateful for your grace, for your peace. We are grateful of the blessings that you bestowed upon us. Not just the individual blessings, the breath in our airs, in our lungs, but the institutional blessings. We thank you for those that have gone before us and built this space so we can come after hundreds of years of an existence and worship you on these hallowed grounds. We are mindful of the Samoan diasporic community that came here 50 years ago and started the Second Samoan Congregational Church. We're grateful for them. We're also grateful for our denomination, the United Church of Christ, that continues to remind us of what it means to be the church, not just talk about churchy stuff, but be in communion with your spirit. We're not only grateful of those institutional religious scaffolding, but we're also grateful for the scaffolding of this country, the United States of America, where the Samoan community has immigrated to and has found a home and a place. It is our prayer that you continue to bless these structures. May they continue to give us blessings through families and individuals. O mātou whaafitai le li ia no le tele ma leo no noa I o lo walofa. Mo la mātou e kalesia nei. A mata mai lava I se au pito matua. Se o ia mātou whanau la iti. Le ngata fo iai lātou mo whai na mātou poto I le nei tai ao.
Ai whapefo I mātou uso ma au mea mai o lotu mai o wala ese pe ona la fia. O mātou whaafteia le nei awanoa mātou te mafuta ai. Mātou te nuti ai. O mātou whaalongolongo ai a whetalai mai lo nganga pa ia iai mātou le nei vai aso. Lama whae o ngā ruenga le nei tausanga. O mātou tu ina atu inu mo lau fio ia manai lo fina ngalo lofa. A iese lofa na mātou whaie le lava yaso o na ua ea lofa mai iai mātou. A iese wha mangalo na mātou whaie le la tausanga o le ama vai atu. Ona ua mātou langona le wha mangalonga silia lo nganga pa ia mo I mātou matangata o vale. A whaifo ua iese tu wawanoa o mātou whaia. Mo I lato o ita mai ia I mātou. Ona ua e tu wawanoa ia I mātou. A o mātou wanga salapea. Mele o mātou titaro leli ie. I whatasi mai lau o fio le ta ape mala salalau lo nu o malau e kalesia le neba yaso. A ruenga tau whai ui o le nei tau sanga. Tātou malau o fio. Le ngata I ngā ruenga I tutono lau e kalesia. A whapefo I tofi matiute. O lo whaia lau whanau I ngā ruenga. Fale whai ngā ruenga ese o lo ngau si ai le tamau a ingo lau o fio. Tutono le nei atunu tele o Amerika. Mātou talo fo I whamanuianga lau o fio I tama whanau o Samoa. Whanau o lo whengai ma se malolonga mai a lato wa onga I le nei mai tau. A vatu ia I lato lo me alofo le poto, loto matala, le mai le ngā marasonga. Ne isa ilia e lato manuia mo lato ainga I whale whaiao. O mātou talo fo I mo mātou atunu I Samoa na lua. Malo tuto tasi I Samoa whapele malo Amerika Samoa. E yelo whamanuianga. Whamanuia I te tahi o le malo. Whamanuia fo I te tahi o le kalesia. Talo fo I ne ele lau te lenga o whamanuianga a lau o fio. Tangata Samoa o loo. Ta ape masalalau le nei atunu utele o Amerika. Kameli whaitau e lua se lau whase furu afe le a whai o I mātou. Ua lo mātou atunu uma o mātou malanga mai e sa ili manuia le nei atunu o Amerika. O mātou tatalo aue te tūlafo ina I lātou. Whamanatu mai pē iai mātou po whelava mātou te o iai. Po whelava mātou te sa ili manuia iai. A ele mātou maua mua lau o fio malo fina ngalo. Ngao me mātou te maua. Nele o mātou tatalo I ngalue ina lo nganga pa ia ngā ruenga le o whai ngā ruenga. So se mea lo asui nai le puvai o le ola I lefa ta whaitaulanga ma lefa ta whaitaulanga. I alu ma le mana le fio ngā lau o fio. I maua o mai tangata o le mātou o tunu. Le manuia na lua I maua I mātou ma mātou tua a. Ina whatu atau nuu misionale ma le tala le lei o mātou lau whanua. Na utuai le toto masaa. Na tuua I laro le whateitai. Ma mātou whaalongo atuai a whetalai mai lau o fio I lungo rasatau. I e whamangalo atu ia I lato weita mai. A wā wa lato le loa le mea wa lato whai. O mātou talo le li ie. No ngā ruenga whaawau le nei e kalesia ma le au lotu e peo ne e sila fia. Tātou ma lau o fio. Fo I mai le tō whama mao, le whautanga lo loto I taitahi o le mātou I kalesia. Ne I houtua I pēr fina ngalo o lau o fio le mātou au lotu nei. Ma vea I mātou e peo se mōli e mumu I le bongi sao le nei lorangi. We gather here on a weekly basis discerning your will. And this is something that we're very clear about. That your will is simple. A 12-year-old can discern it. As we read the scripture, as we meditate on our canon, that we are empowered to look for simplicity in our lives. That we not get confused by the razzle and the dazzle of commerce, especially now that we live in the United States of America.
but we cut it down to simple pieces that we can discern very simply. That you will that which is good for us, that you love us from the very beginning. And because we have sinned and traveled away from your will, that's why the world seemed complicated to us. But remind us that if the 12-year-old Jesus was able to discern the injustice during his time, we are also gifted with that vision, those goggles, those pair of eyes, that we can see the injustice during ours. Whaftaileli ie ono le nei mafutanga o mātou whaia. O le mātou tatalo ia papa veloa pele finangalo lau fio le nei kalesia. O nāla mātou tatalo whaitele. Nātu I lumo lau fio whatasi ma tatalo al tangata lava ia teito tasi. Me o mawhai o mātou loto wa lone e sila fia ma maita maa. Se e tali mai e tusa o lo lofa tunoa. I swafo Yesu Kiriso lo mātou li I mal whaola. O mātou ole ma tatalo tuai. Pese se lausu fufa. Thank
We give you our tithes and offerings. We also give you our hearts, Lord. Would you receive it and use it to further your grace in this place? Tolu Maina le Faiai ma le taulanga lo no umala o ekalesia. Le ngata I le ipu o wala ese o latu Faiai o latu taimi, taleni, I la wafio le li se italia mai whaamanuia, whaongai whautili nai lofina ngalo I menei. Ona o Yesu wala ila mātou tatau. Amen. Fionga le tua la tato whaita wina. Evangelia a Luka o ta upu e lua. Our reading this morning is in your bulletins. We're reading from the Gospel of Luke, chapter 2, verses 41 to 52. We'll be reading responsively in Samoan. Luka ta upu e lua fa upu e fast food tasi. Whangata mai fa upu e lima sepulu lua. The context of this pericope, Jesus is about 12 years old. And he was following the tradition of his parents. Every year they go to Jerusalem for the Passover feast, Seder meal. And then he got lost. And this is what we're reading this morning. Faupe fast food tasi faupe lima sepulu la tatu whaitau e peo na masani ai. Wo I Yerusalema o na matua I le tausanga ma le tausanga, I le tausaminga o le paseka. O mawai o na aso, na fo'i mai leo I la ua, o nofo le tamo o Yesu I Yerusalema, e le I loa e lon tamama lon tina. O le I loa o ia, na la fo'i atule e Yerusalema e sa ili I ate ia. O matua ofo umalawa e na whaalongo I a te e lona poto, mana upu e tali. Na whaiatu leo o ia I a te la ua. Sa ele mea na o lua sa ili mai ai I a te au. Lua te leilo e te tawana o I le whale o lo tama. Walato o ifo mai la ua. Wo I Nasareta. Wo stai o ia I a te la ua. Au lona tina o ta ofi ia mea umai lona loto. Tupu le poto ma le tino I Yesu. Wa lo fangia fo'i o ia e le tua ato matangata. I'm looking at our audience this morning, and this is the last Sunday of the year. And if you've been coming here for a while, you can see the arc and the trajectory by which this community has lived. But if you're just happening here for the first time, it's like you're getting on this bus and you don't know where to sit. You don't have a seat just yet. So you're standing in the bus while the bus is going, waiting for someone to get off so you can have a seat. That's sort of like how
how these things unroll themselves. Every week you come and you get a brick. And with that brick, you build your spiritual house. And then after 52 Sundays, you sort of like have a decent wall, decent foundation that you can build something on. And if you've been a Christian for 59 years, 60 years that I have, it could be quite a big house with a solid foundation. Sifuru lua tausanga o leli. Wo mo na matua il paseka Jerusalem mai. Be ya na masani ai. Ya wo mai la matua ai. Whapea Iosefa o Yesu lai a Maria, whapea fo Maria o Yesu lai lontama. O le mese se whai e matua te mi umala. A pena iei tu tonu le fina ngalo le tua i le leiloa lea o le tamititi lea. O le mele nā tatu te maofa ia i le tala lea. Ele tasi le aso pe lua aso, whamai e tolu aso na le iloa i tamititi le sipulua on tausanga. E fo i mai la ia Iosefa ma Maria Ierusalema, o loto lo toi tu tonu a wao. Feso soani. So this 12-year-old teenager got lost. It was an innocent mistake. It wasn't child neglect. Joseph thought that Mary had him, and Mary thought that Jesus was with his father. And then 3 days later, they found him in the middle of this conversation. And so you ask the question, what were they talking about? Well, it's Passover, so indubitably they're talking about the feast of Passover. What does it mean? Where does the word come from? And then there's no question they'll talk about Moses, because it was Moses that brought these slaves out of Egypt. And the Passover was the idea that the angel of death passed over the household of the Israelites. So as this 12-year-old was listening to the story of his culture, the canon of his faith, regaled by the leaders of his tribe, of Soswani, he was scratching his head. And he was probably asking questions that you're not supposed to ask. Questions like a 12-year-old would always ask. I'm thinking about some of those things that we hang on to as the Samoan community. Whenever there's a funeral in your ainga, your mom would say something like, well, and then the word would go out, bring the money. So now, if you're a 12-year-old, I mean, you don't think about that, but if you're a 12-year-old with a job, then you might be scratching your head and you'd be asking, Mom, who's that passed? And then Mom would try to explain to herself how they're related to the Falavilave with great difficulty, well, because she probably got it from her grandmother, from her mother. It's his grandmother. So you see how the story gets muddled up? And the point I wanted to make there is that God, the will of God comes through us such that a 12-year-old can understand it and can interrogate it and can question it with integrity such that it gives him life. O te manatu na fesili le lii, ai seale mea na laina whaatalitali mo se ia atoalo na valu se furu tausanga.
A le la au tala fa mai e mu ai le whakamatia. Rona winga wa leva ana mu le la au, wa leva ana wala au mai le nganga. Wa o mai I a te au le nofu polonga ta ngata o nua I kupito. Ai sea. Ai sea me na leo na whaafiti mose a mua atu lo na uso arona. Tangata ngutu le lei. Ai whatutu ngai. Lo na foi angava. Ai sea. Ia nai mela itia whapena I visiri elta me titas fulu te sanga. Se I tau mai lava I a te au. Lo sunga le o pe ai sea le mea lai o na celebrate tatou le whaolaina o tangata. Ana whasiote e fo I matua e kupito I le po lava na. Why are we celebrating life, but there was death also that day? E le mamao le mafofau al tamititis pulu tau sanga. A mea na whasiri ei le lii. Whasiri le lii pe e se aia lai ona o mai tangata mamao, e o atu mai Afrika, ma Etiope, e o Jerusalem mai ave alato tau langa e whaatasi tau sanga. No whasiri la I o Yesu, o le ala mea lai na whaitau langa I si tangata I maa moe, a o loo a inga na whaitau langa I unu ngā manutangi. He was honestly asking those questions that only a 12-year-old innocent person would dare to ask. And they didn't have any good answers for them. That's why they were amazed. That's why they were impressed. Because here's a 12-year-old that was able to see God and God's glory that wasn't manifested well with his people. And the challenge for our young people, you need to ask those questions. If God and God's Spirit burdens you to know the truth, you've got to ask. And here's the challenge. See, if you don't ask it now when you're 12, you're not going to have the courage to ask it later when you're 32. Because that's how long Jesus knew about the injustice. And it wasn't until he became an adult, 20 years later, when he did something about it. So pero manatu mua al Fili Laloulu, e te tau lava I tātou tupulanga talavou na langa mea ia. Langa leo te whaalongo ia. O te whaalongo ia e taumata tau mai whamai o mātou ia tali te oto le ngase o malolo. I challenge the young people. Don't just whine and complain about your culture. It's yours. But question it. And don't question it like, I don't think Jesus wanted to dismantle the culture. No. He wanted to know God's will for his people. If God came through Moses and liberated the Israelites in Egypt, what is he doing now? How is that faith manifesting itself honestly in the 21st century United States of America? That's the real question you ought to be asking. Not that Faiai's or whatever it is that you accuse us of. And that's good. I mean, some of that blame, I think, I take some responsibility for it. But I think when Jesus was questioning culture, he wanted to upgrade it. He didn't want to take it apart. After all, it's who he is. A mawhaia le tamaititi se furulua na tausanga o na malamalama I le lofo le tua. A amata o na whesilisiri le tamaititi talavou pe e se ae whaiai e tātou le mea lea ma le mea lea ma le mea lea. Ai le mawhaia e tātou na tali. Ia, nei lera manatu e tauna. Ta talo I le tua. Mai le malo si e sui ai. Langa le to tele tātou e whapea whainga o tātou mea.
Mawal taimi mato te oi ungai. A visit ia matama manaria. You know, atula ia, they give up their bed so we can sleep in it. It's a small 2-bedroom apartment. Alimena feta tata Samoa. Ato tato matua e afe mele lei mo ilato. Ano no tato ilalo. We see culture, my mama, dad, and tosole yayole. Le air mattress and no foi. Le kesrupo fena yay. I live up in Atato, so there's something that's good about this culture. And we need to upgrade it. We can't just say, we're not going to do those favelavas. No, because that's who we are. We need to figure out a way to do it well. So manatu mo na. Ole manatu lona lua. Fili e malamala mai. So Fili e malamala mai. It's tawana Fili. So se mea lava e ave yei o ele tua tawana Fili. A Fili Laloulu al fefe au e se mea te le malamala mai. Pull me aside and say, oh, Pastor, ele mea te le malamala mai le mea lea. But you have to ask like you really want the answer, right? Don't ask a question because you know the answer, but ask like you really want to know. And if you're not satisfied, continue asking. O te manatu na Fili leli. Ai se ale mea laion a o mai mamoi mamao ia e iei tangata lai lumo al porkito e soka ina ia taulanga. Mai whaongala tole mele na ele mawhaiona a vea se mamoi o ngauro na vai pe po uaro na pau e ave whai taulanga le tu. Ata atia i. Tawan Fili e se awha iel mena. Oie e whai malato ma moe ia e ngau vai. Tawana Fili. Because I think it's a Fili tato in the economic situation. E se a mea leo na ngā lue tangata e usu le tae ao. Ai umaifu le tausanga. E leini alato tupe teo. Ai se a. Sau ne fo W2 i le masina fo, tau mai ele te leo lo tutongi. E ne vai fo le isi pusa nai, ave ese le vanga le la fonga, ave ese le vanga le tax, ave ese le vanga le mea. You know, sinta mea le pe se lunga lau tax. Ai se a. Tau ne Fili. Awa le folo mole mole ina mea na. Fili. Fili pe se ana whaatali e Mose. Fili pe e se ana whaonga e le tua le nei tangata. Tele isi tangata Israelu, me i e kupito ata mamai atu nei lo Mose. O Mose refuted him. He's a felon. Ai sa ko whaonga e le tua Mose. Whamei le lota utala. Ai sa le whaonga e arona e atamai. Tele na upu. A whaongala vai le tua Mose mungu. So Fili tatou. Fili mama motinoa e tatou e mai le tua le tali. A le whetau I fut mo le teimi nei. Ia mo le teimi rua. O a manatu lonto. Ia ia le teimi o le tua. O wala vini ngaro lau te pena. Ia vai se furu rua tau sanga talu nei loa e le li i le mele o lo tupu I ona tangata le mafuanga e leo na matitiwa pe tangata o sau fo ia o vai ngā luenga I ona le baptiso ele o tangata I malu malu o wa ina se I ele la fonga le malo roma ma le malo o tapu inga I utai ai o I tua I mea le aini ele ni la fonga ya o ina ai menana va ai le ni o Yesu. So continue to look around yourself and pay attention to what's going on and ask questions and then wait. Wait to see what the real answers are. Be very inquisitive. O le mea o maita wina le mea la mato tena nofu ai. O tele a mei o food trucks.
No sa vali ana nafi ma sa vali matina o feta wina toru le food trucks o pepe ina le kona le na le fitu mal magnolia. E o atua la tama i le pongi o le fiafi po le faa po le lima a matalona se apalato o ngā omu to so maila lato menu a vanila ulau manofoa to so fale ie tasi lua le situ o wala lo i third truck no fisini lo lea ai sa me o whapea ai tangata ia le ale me o tutupu mai ai fale enga ia e le mamao fo i lungo le valu no magnolia le fo i elis fale enga tako e sao fo i me ia e no whapela ia atonu o lo iai se mana onga whapitoa o lo whawheloa ia tangata ia atonu o fale enga ia matala i le pō mo tangata ia e whengaruenga pō e o mai o tapuni i fale o loa e na wai tu foi e take a vanga le cash take le Venmo me umai e maua e fale enga e le ngata foi la lato tau mafa e reasonable te pay out fale enga le nungo le ocean ma le magnolia e ono whapea lea masalo o i lea o lo o mai e nai tangata i e tau e tato o homeless e ai e le pō. Well, Timina said, by the time e oso i le la i le tai au, wale i tangata. Masalo po o lua nei masina talu na a matau na whai le mele nai le mato tuli manu. Ia o te masalo e tutuli mai fui po whena i tangata, le fui la wo mai i. Ai fui la whatatali se complaints e si una su e fui la i o le meo anga i ai. Al meu whamatalai nai le tala na, one e iei le economy le nai e tupu. I lalo i fo le economy le whawe lunga me ia. O le ofisiri lola ia po feo i ele fina ngalo le tua, o te le loa fina ngalo le tua. A whapela wa tātou te whaongaina le luka e lua le tātou whaita wina, e mamanu ai se fina ngalo le tua. O na tātou i loa lea. O ta pena e le tua le whaolatanga e ta wala mai le tau le lea lea sepulua on tau sama. Fato a ilo lawa e lisi lua se furu tau sanga i lumanai. So fesili mal mautinoa e whaali mai e le tuse tali mo oe. Ia, o le ase a onga mo i tātou i le nei asosa. O te asosa le nei o le lua afe lua se furu whaa. Ma lea, mwhai atu fo i le nātau sanga. Tātou mōni ma wina fo i le loa, le lofa malanga leo le atua mo i tātou. Mai luka ua tupu ulo na poto, ua tupu ulo na tino, ua lofa ngia o ia le atua whapea matangata. I think a whapea ese o onga i tātou, tau ma whailawa e tupu. O wane ngatai i le tātou whaatele ina. Se iri pēri whina ngalo le tua. Pa aifo i mea lo soi fua ma o lai tangata. I ona whainola i ora fesili. Fesili po whea i le tua malo na whina ngalo. Sau nei li tai ao, whaatu ia mama jo, e lewa maua le whaalinga o le a movie e bishop malana e kalesia a le toi nei. E me mama jo i oe. Pena ele mena le Faiai ai o le mawhai lava ona whawheloa i lona manao. Ona whamai leo le upo mama jo, o le whina ngalo leo le tua. Ia o te le loa i epe sa o nā tala, awa e ofo i a te au e le maua sa memo. Mai le tua o le mea nā tau na whai. A le mele nei e te tauan tātou whaia, ia li lifa pe i tātou e sa iri le whina ngalo le tua. Ia o lava nei o tātou manatu o tātou maua. Pe tātou te whapea ua ato o toa i a i tātou. Au te mi umalawa i le tae ao e te mawhitia ne loi lo moenga, ma hawhau whauro i le tua. Te talo i le tua. Reflect i mea na whai le aso o mawai, le moe le pō na pō,
Ke ona tu'ulei le tua lo waso. E sili. A umale na ona susuele lana fionga feitau tusi. O le sile mea whingatala wana feitau le tusi pa ia to tele tangata. Ma te tele whea tangata. O whemaiala tau pastor o I lo tusi pa ia. Front and back. You know, for I know, but I think it don't feitau for hisi tusi. Langa e mawhai ona e mawaina tala ma pe e whangongo tangi au ia o le tala le lo le leo Yesu. Mwhena whsoani isi tu se framina le leo le lo le li mo tato tupulanga. Ina ia whaima me e ola ai ia lo whatutua. Ia ma whao ngā mea o lo tutupu asta I tasi. O lava nei manatu le tangata ua ato toa ia te ia mea. E mawhau whau pea. O wad whaalango lango I le malosi. O wad whaalango lango I le tamau aila. Ia asa ili bei le tuamano na whina ngalo. Ia maltala mulmuli. Whamai luka ina ua. Maua Iosefa, a Maria Yesu, o na whaiatula ia. Se ua maleanga I le sueina o e. Whamai leo le lii. O la ele melu te sa I lina ia u. Lua tele I loa ea te tauna u iai le whale o lo tamaa. Whamai na umalo lava le tala ngā le lii pese I ua aai o na mātua. Ona tusi lo le luka le tala le whamai. Ona ana lo leo le lii o na mātua. Toi fo I Nasareta, whaile ngā luenga. Ngā luenga o le tamititi, whato ato hea lava. Ina ua, ta pena I le atua le taini mo ia. E whaiela na ngā luenga. So, and that's a nice image. After Jesus sort of like talked back to his parents and say, why are you looking for me? Did you not know that I am about my Father's business? I should be in my Father's house. After he said that, Luke was very particular in saying, then he went back to Nazareth with his parents and kept their commandments and be obedient to them. So for all of us that are 12 years old, that are new in the faith, that has a vision from God, we should start with obedience. We should start with obeying our inner trust circle first before we become obedient to what God is asking us to be. If we don't learn how to be obedient at the small circles, there is no way we can be obedient to God's word and God's will. And we all know the story. Jesus was obedient to his parents right after that incident. And when he became obedient to his father, he lost his life. I think o le aonga nā mo I tātou, le mawhai ona e alu I fafo ai le tapena mo mua le loto I whale. Whawhewhia ona e alofa I le atua e te le wa aia, a loa uso le te nuti mea whatasi, yaso uma e te le olofa iai. Pefa penale winga o le manatu muli lea, usitai I o mātua, tapena louta lavo, su e lau tikari, whailau whatufunganga. Ona e loa I lea, ona e usitai I le tu. Ia te talo ina e mai le tualo na nganga pa ia. Whakmamalama atili le winga moni o ana fionga. Ta pu e peo tātou wola whatutua. A bea e tātou maso o ke riso. I le neiva yaso a tātou savalia. Ia manuia tele tātou kalesia. Ia manuia whaina tātou uso ma au me mai o whatasi mai lungo le ia. Ala tātou whai ule nei sauninga. Pese sau lima sifu fitu, ave lo uola I au ngā e te ina I tātou e special choir.
tausanga tato New Year's Eve na wala tuputini o la whaia le tula e lima i le fiafio le solua. Mo le ava no e tutula ia i la tō la mwhena ia i sauninga. Ava no le leile nai. Mawha foi le lofa malanga leo le atua. Ia misa ni tausanga. La mwai atu sa tele mea sa whenga ia i tatou. Le ngata i tono la nei kalesia i afa befo i tatou. Tangata tautua te totasi. Ia le besea i ale tele foi o nasu o le malo. Le economy o lo tatou ia i le la tausanga. I tausanga la mwai atu. Le foi tu whalongo atu la atu tele tangata la avaea me ngā luenga. I tausanga fau. Le foi afa pepe le malosi o le teknolosi. E mwhai o na besea ia le tau o le tangata. Ia mea nei o tatou mauti noa i upo le tatou whatutuanga. E na maliwa ke riso mo oe. Maliu ke riso moa. Na whaia fo tau e whenga, fōringo le tua. So mele tatou te fifia ma whaftai ai. Ina o sala tonu le lao na fina ngalo i tatou tangata o mawale. Ia manuia lava neiva yaso i whia mga luenga le tatou nuu a whenga iai. Manuia fo i lato o lo whafonga mai le tatou live. O le mea o mautino to tele i lato o lo lotu mai nei lo i lato o malu malu. O se mele nā tau fo ina te pena i ai tatou o whenga luenga i nei. Na wale o toi laiti me mwhai o ni whai e tangata e me se tools o lo whaau penga ina i tatou tupulanga. Well, have a good week and let us pray. We've come to the end of our worship, and now it is our prayer that we not be just listeners of the word, hearers of the word, but also be doers of the word. Would you give us the boldness and the temerity to go out in the world this week and embody this message that justice will reign and your will be done on earth as it is in heaven. O mato wo ile si ui o le tapu inga. E vai vaila o ona. A o mato lafo se watu ni ngā ruenga whai pēa loa ngā ngapa ia. Na te moli ina I fina ngalo. O le mato I kalesia ma la uwhafonga. Le winga mone o fionga. Ia vema fatu e pa ule le. Ia tupu maola ma ia fua mai ni fua e te fina ngalo iai. O la mato tu ua. E tumo mai o mātou lunga le lofa tuno tele o Yesu Kiriso lo mātou li faola. Le lofa muti vale o le atua le tama. E man mafutanga le motusia malawa nganga pa ia. Ia mātou le malau whanau le lorangi au au. Nei maso umai o ile whaavavau lawa. Thank you.